بخشیده به تزوین جشن نوروز بین المللی سال 2021 را آغاز می نماییم و گلمی رقم 1 دعوت کرده می شود نماینده شهر دوشنبه عارف دادov و نماینده منطقه ختلان شهر کولاب خیراندیش مرادزاده با یککی سفید نماینده شهر باختر میرزا جمیل رمضان با یککی سبز عمر رسول حرکت بعدی امر داور بعدی سودیا عزیزانی بکن çok ya bordiga merhaba Şido. Evet. Oh. Oh.
Nargilemi Rakami, G'olibiyat nasibi Mirzo Jamil Ramazonov. Bovari baloygida safarlik oldi. Alo! Alo! Bana usta. Nargilemi Rakamiya bu partokti halo. G'olibiyat nasibi Alijon Safaraliyev. Bu yaktaki safe Muslimbek Karima. Qatloniyak. Bu yaktaki saf namoyandai dastai Qatloniyak Abubakar Boqiyev. Ana yok. Yerleşkin! Yok. يا خملة سقدي ببرو أخذ ببرو يا أحمد علي أبو بكي Bu partokti pahlu g'olibiyat nasibi Abubakar Boqiyev.